Inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports, mutege amatwi mwumve ibiri kuvugwa mu ikipe yanyu. Mbere y'uko amasaha 24 ashira ikipe ya Rayon Sports imaze gukina ikipe ya Singida Black Stars, Rayon Sports itanze ikirego muri CAF. Iki kirego rero ati giteye gute? Ikipe ya Singida Black Stars ngo ishobora kuba yakinishije umukinnyi utemerewe gukina. Sinzi nimba mubyumvishe neza, ikipe ya Singida yakinishije umukinnyi utemerewe gukina. Ibi rero nyuma y'uko umukino urangiye, ikipe ya Rayon Sports yaje kubimenya nta gutindiganya, nta no guteguza, nta no kubaza, itanga ikirego muri CAF. Mbere y'uko ibi tubigaruka ati byagenze bite rero, ndakwibutsa wowe udukurikiye ukanda subscribe unafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe ubone n'izindi video. Muti rero byagenze gute? Ikipe ya Singida Black Stars birimo biravugwa yuko yakinishije umukinnyi wari udafite ibyangombwa byuzuye bimwemerera gukina amarushanwa ya CAF. Uyu mukinnyi aho yakiniye rero, match ikirangira Rayon Sports yabimenye, irabanza irashishoza kuko irabanza iranatohoza imenya amakuru yuko uyu mukinnyi ibyangombwa bye bituzuye atari yemerewe gukina iri rushanwa. Niko guhita ibyihutisha, ihita itegura ikirego vuba na bwangu ngo ikigeze muri CAF. Bitinde bitebuke rero, ikipe ya Singida Black Stars iki cyaha cyangwa iri kosa niriza kuri hama bishobora kuza kurangira itewe maga. Ibi bishobora gufavoriza Rayon Sports mu gukomeza mu kindi cyiciro. Amakuru turimo turakura hariya rero muri Tanzania arimo aravuga ko bari gushidikanya ko uno mukinnyi koko ashobora kuba nta byangombwa afite cyangwa bifite. Gusa n'abari muri Tanzania begera hafi Black Stars nabo ntibarabyumva neza ukuntu iri kosa ryaba ryabagwiriye, ntibarimenye. Turacyakomeza gutohoza amakuru ngo twumve ibyo ari byo, gusa icyo twaba tubabwiye nuko umukinnyi wa Singida Black Stars ashobora kuba yakiniye umukino atarabyemerewe. Gusa nongera kukwibutsa uri kudukurikira, ibuka ukanda subscribe unafungura inzogera kugira ngo iki gihano Singida niramuka koko igihawe uzabe umwe mu ba mbere babashije kumenya ayo makuru. Ikindi kandi mbomva ino nkuru igushimishije aho waba uhereye hose nk'umureyo, wakibuka gukanda subscribe cyangwa ukayisharinga ku nshuti zawe nyinshi. Amakuru rero yandi twaba tubabwiye nuko ikipe ya Rayon Sports nyuma yo gutanga ikirego kiracyari gusomwa, kigiye kumvwa ndetse bashobora kubona ko gifite ishingiro, biraza gufavoriza ikipe ya Rayon Sports gukomeza mu kindi cyiciro. Ibi Singida Black Stars iri mu mazi abira kuko ni ibintu nayo byaba bitunguye, bari kuvuga ko batazi impamvu ibi byabaye. Gusa nkatwe twabirebaga twagize n'iki ntago iri kosa twigeze tubasha kuritohora mbere y'uko umukino urangira. Wumve ko iri kosa rimenyekanye ari uko umukino usojwe. Rero tubibutsa ko ikipe ya Rayon Sports iramutse ikomeje muri irushanwa ishobora kuzahora hagati y'ikipe yo muri Libya n'ikipe yo mu Burundi. Ubu rero icyo twakwitega ni uko ese koko ibi nibyo cyangwa ni ukubeshya, cyangwa no gukomeza gukwirakwiza ibihuha nyine kugira ngo bakomeze batwikire uno mukino, cyangwa no kugira ngo bahishire Rayon Sports ko yakuwemo cyangwa yavuyemo mu ijonjora rya mbere. Ibi mukomeze mubitega amatwi, mubihanga amaso, natwe turi hano kugira ngo tubagezeho ayo makuru. Mukomeze mugire ibihe byiza. Byabagezagaho aya makuru ndi MP Official. Wibuke gukanda subscribe unafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe. Ciao turabakunda.